Hadin bun snem bagi pai pa kamtam ki Samla ki bedon sap akajing le kai football ki la up ye kajakai le kai ka babiang. Menta kasengi ka Bhoi district kala yo e ka Madan artificial turf ba Nyngkong e ha umbuda ka bedon hanongpo ka belong ru ka weni ki sinjam ki bakrau akajing penroi ye ka kamile kai sports hapo ka district. Ye kini ka Madan na pli pai ba do Myntri Khuborjylla uba sosene sotun uba pe ye kitanat community and rural development CNRD General Administration Department GED but Secretariat Administration Department. Hakani ka singila senran lang yu do MLA ka nongpo ba Middle Bonds im ubaladon kum ukong san bakarpang. Hakani ka singila don lang ru ki MLA beper kentop yu MLA ka umroi uba daman bat lamari MLA ka maukan row ba bantidor lingdo MLA ka soyong ba sinshar kupar roy lingdo thaba MLA ka Shillong ba balajit kupar sinrem MLA ka Klirian ba Khhuborjylla ba MLA ka Ranikor ba Pius Marwen. Laydon lang ru ke MDC ka nongpo Kongrona Kanden, Deputy Commissioner ka Bhoi Dr. Abhishek Saini, Superintendent of Police ka Bhoi Giri Prasad, President ka Meghalaya Football Association ba Hamletson Darling, ringkat ke ofisar sorkar ki Noilam Shnong bat ki Imlang Salang ki Pai ba bat ki Khana School. Yakini ka Madan artificial turf la tailing ba ka state plan scheme jang ka sorkar Meghalaya ha ka jinglot ka ba Shipo point kandai Plie glot tingka. Ya ka jing pentroi kani ka project la penyat bat pitngor da ka State Sports Council of Meghalaya. Ka jing pli kani ka Madan kawan hadin jan arsnem na du balabu yu maunong rim jo kani ka project do Myntri rang ba ka jala konrat ki sangma ha ka santarik uliber arjar arpusa. Lakmi lenti begini ke Madan kalong ke jingkerku ke bakrau ban kenti ke kamile kai football hari Bhoi kamtam ban ailat ke Samla ke bedon sap ban yo e ke jaka ai jing hikai bat ile kai ke babiang. Kum shibenta ban punpu penpieng ye keni ke sengi play pai ba la penlong ru ke jingile kai parlok happening ke MLA 11 bat ke officer 11. Bon ke MLA ke belawan syakani ke sengi ke belarung Madan ban ile kai lang bat ke officer ke district. Kabala pelong ya kajing lang ban long ka basong shit bat ha ka bakut jong kajing le kai ka kenhun ki officer kalala ban pelim no ya ka kenhun ki MLA da lai la ka wei. Congratulations to all the state Khuborkhasi ability to beyond Congratulations to the Mother of the Land and Philippines. With this Bhoi, Bangso Manai Bijiro, your Honorable Chief Minister, for the overall development and commitment to develop different sports activities and take the youth forward for each and every individual events, the skill that all the players, boys and girls, from Bhoi district and the state as a whole. This shows the commitment that the NBA do since 2018, the NBA 1 and then now NBA 2 up to the present day. The government achievement compared with different activities, especially with sports. There are many projects that has come up. The project
highway projects, artificial turf, mini stadium, futsal, basketball, badminton court, indoor stadiums, athletic tracks, swimming, natural turf. Total together, kalau naging ng bago, ilakoy sispa, live practically, kita ki different types of, kita ki judge programs development, infrastructure, iba kesokan, keladep pantai, na kabita, tulo ang ayat ikipun sama, ibaron lagi sa filosofi, lagi kam sports, lagalong ang football, lagalong ang basketball, lagalong ang cricket, lagalong ang hockey, lagalong hagi indoor sports, badminton, table tennis, badminton, dan hari ini kasi menang ringkat bagi baru ibilong negeri dan organisasi yang mereka jingkli pada yang ke first artificial turf atau jauh dari district atau nompo so badminton pau dan instrumen yang kamoro ungguba management committee kumula punso berbau di local MLA bagi inisiam bagi lima registration bagi lima kata kajian trailan lima kenika management committee ringkat bagi administration ringkat pada sports department, ringkat pada local representative jompi, bala dan penurung yang ini first artificial turf, football turf apa jauh dari district hangin pun nompo. Ketika jindol GM kaset kapag sokar kalay na nagmutajupi alang kenika assets kaba don hari hapo mau kumula kalong kejinutoy nagmutagi pun sama jong katambi Bhoi kejungi iba lagi kanang mikisi ikut sama dengan kami Bhoi, lalu kita yang di Shillong, ilahan penpau lagi, agi kami lekai, ibaper, kata mahu football. Tengah tap tilang bago. Let's shout out loud for your team. Sinsha Linggo, Kulmen Shila, Bantido Linggo, Pius Marvin, Balajit Sindrem, Shakya Raji, Hamlet Darling, Eugene Linggo, Don Sumer, J Linggo, Lamdak Ring. Kumpul kop sesama.